Tako, Udruženje građana Zlatiborski krug svake godine obilježava Međunarodni dan volontera 5. decembar različitim aktivnostima i to jeste jedna od naših misija, jedna od naših aktivnosti da se trudimo da obučavamo nove mlade ljude za rad sa različitim grupama i kategorijama stanovništva. Danas se nalazimo u dnevnom boravku za djecu sa smetnjom u razvoju, Zračak u Čajetini i u izradi novogodišnjih čestitki učestvuju novo obučeni volonteri koji su obučeni na radionicama u okviru projekta koji je služio za unapređenje rada dnevnog boravka Zračak, tako što smo opremali prostorije i obučavali mlade za rad sa korisnicima u Zračku. Trenutno su sa nama 4 volontera, 2 volonterke su i ranije dolazile ovdje kada smo organizovali zajedno sa djecom iz Zračka novogodišnju priredbu, a 2 volontera je prvi put danas ovdje u Zračku. Cilj ove radionice jeste da se naravno druže mladi volonteri i korisnici Zračka i da krajnji proizvod svega toga bude novogodišnja čestitka koje svake godine onako od srca i srdačno naši korisnici iz Zračka dele svim partnerskim institucijama, organizacijama, svim ljudima dobre volje koji su stalno uključeni u rad dnevnog boravka povodom nove godine. Nama je jednom prilikom baš u organizovanju te izložbe prodajne svih radova koje su radili korisnici Zračka pomogla biblioteka Ljubiša Rađenić. U njihovom prostoru u sali biblioteke bili su izloženi svi njihovi radovi. Mi svake godine trudimo se da organizujemo takvu neku izložbu zato što su to simbolično materijalne sredstva koja ljudi mogu da na neki način doniraju, a i da za uzvrat dobiju neki poklon. Pretpostavljam da ćemo i ove godine organizovati nešto tako i sav materijal je naravno, sav novac koji dobijemo koristi se za kupovinu radioničarskog materijala ili za neke potrebe uopšte dnevnog boravka koje možda ne možemo da obezbedimo na neki drugi način. Udruženje građana Zlatiborski krug je u mjesecu decembru također kao jednu od volonterskih aktivnosti pokrenulo jednu akciju prikupljanja humanitarne pomoći za porodice korisnika dnevnog boravka Zračak i za naše stare koje obilaze naše gerontodomaćice. Cilj je da u ovim zimskim hladnim danima prikupimo posteljine, peškire, ćebad, jorgan i nešto što je onako potrebno korisnicima da bi prosto imali kvalitetniji život. Pa bih ovom prilikom pozvala sve građane koji su se i ranije odazivali na naše različite humanitarne akcije da se prema svojim mogućnostima negdje onako organizuju i pomognu, a to da bude na neki način i novogodišnji poklon koji će oni pružiti našim starim sugrađanima i porodicama korisnika dnevnog boravka. Željela bih da istaknem da djeca i mladi u Zračku nisu zaboravljeni, niti zapostavljeni od strane drugih. Sama činjenica da se nalazimo u prostorijama škole nam govori o njihovoj socijalizaciji, o druženju što se i danas može primijetiti. Jučer smo, na primjer, obeležili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Išli smo u posjetu u 4. razred, su nas učenici jako lepo dočekali, druženje je bilo izuzetno lepo obeleženo. Danas su nam došli učenici 8. razreda, danas vidite ovdje sa nama učenike volontere koji razumeju njihove potrebe, koji su uvek spremni da im izađu u susret i da im ulepšaju bar jedan dan.